Kateshumbu korereza abakazi bagonja omurakawe hamwe n'itendero no bwabiri nabwo n'abatura okuruga mu Kagango division municipality ya Shema. Mwenda kubabingaha bariyo bategereza umutango mutakisagure gonja omukaza afuna kasente asomesa omwana we ati nonda kumbinga ngwazeyi omuntu nobaza nomutebekaniza hakuza rero mwena kugira ki hona nabwo abakozi ba government abiremo kukuba imibazi y'amarwaro hamwe no kushomangura sente za government ngo baryenerya kwenda kurya bya government batakumanya umuronzi yatiro mu ntebe kutuburwaneho abari kurya imibazi yo mwirwaro akacuguza okasanga umukozi ayine duka omisho girwaro rya government mbazi nagiba gitwara muhe munorumira rwo kujumangana abo kwa nyica kareto kumanya umuntu arakutambire imomwazo mukerana nabwo cyo n'umuco mukurebera yitwe nka abesimbi tutukakoze se ebigambo bibi byo kujumangana abo kuba turya bebembeze hatite kuteta kujumangana imwe abantu abwa cyo kujumangana edini obunyomani oburyani bona bukakwataki agaciro hakuba mucyara uhanda omukazi omuteganda akuyizire aho niho yatandikira bashoborira ku kanso ya Shema municipality etwire netungo buhumbi mwenda buri mwaka kandi ubwo hato kutandikana umwaka guhwire government ekajongera hatano batungo buhumbi 20 Katesha takizire o municipality twatwine billion mwenda Milton ryahanonjurira o municipality aturobingire aturetire billion 20 amarwaro chunda ni mujumanya kore bona lebo kore bakatu iraha na reportinga konko uteko uriyo mu chunda at least twine obushohoro umugana ngago abembeza batarukwenda kurukereza bizubi y'abantu abaterira karuru bahabwira kwegarukamu ebi bigambirwa Kateshumbu bwabire nabwo n'abatura okurwa muri Shema Central Division municipality ya Shema mwenu mwetantara abantu abatakubakunda ukasanga umuntu nando wembezi arikansara kongatura na hakana na MP mwenyo na hakana na president Nimbasa echo meshero kumanywanga autocrave ekitwire n'ekiburo mu ishemerezo rya Kabwere center ya kana Kateshumbu akiguzire ya kitayo kushakire Kabwesha mwene cheka abacyara bashatu babazemesha kuna bendia umpuromu tateresu atubabashemeza tomu yazara kane akita Katesha ahantu hashabira abantu bashema okurongora president Yoweri Kaguta Museveni n'enchure ndisho aho ntunguka ya manera munejo muri Shema gasha kwa mayi kwatwachire